Jel Jess ba, šta ima bre ili kaj? Bitno je šta ćeš. Hvala, ajde kao pričamo sad. Marko Dejanović. I ja sam Goran Vinčić. Da, ja sam rođen tu i živim cijeli svoj život. Ko to Tamo. pričam. Dame i gospodo, dobrodošli u podcast Ko to tamo priča. Moje ime je Goran Vinčić, pokraj mene s lijeve strane je Marko Dejanović. A danas imamo specijalnog gosta, prvi put zapravo. To sam malo prije rekao, posljednji hrvatski gusar. Da, prvi put u podcastu Ko to tamo priča imamo gosta. Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcva! Bok ljudi. Kako si, brat? Evo, dobro. Živ sam, kako si rekao. Živ si. Malo ćemo, Mislim, to u tvom slučaju je vijest. Ono, Pozitivna vijest. Da. Ok, za neke. Ali to zato što da objasnimo... Pa zapravo sam ja to htio na početku, samo da te malo predstavimo za ljude koji te možda ne znaju, ako izgledaš vrlo, kako se to kaže, opasno. Izgledaš vrlo, ali tako tebi izgleda opasno? Pa sad... A dobro. Sad da ga sretneš u mraku, ja da ga sretnem u mraku i po danu da ga sretnem, da nema ovako predjevan osmijeh, ja bi bio uplašen. Reci nam... Da objasnimo zašto je vijest da je živ, ispašće da sam ja grub, normalan čovjek CV, da ne on medicinski karton. Aj reci koje si sve bolesti imao. Nemojte, ne možeš tako krenuti. Što ne mogu krenuti? Šta radi u životu, to sam prvo mislio pitati. Koga briga, čovjek ima spisak bolesti? A gledaj, trenutno radim u banci, to biti sam trenutno na bolovanju. Da. Inače radim u Adiko banci, u naplati sam, u naplati radim. I ko komičar, naravno, nastupaš. I kao stand-up komičar. Madar s obzirom na moje stanje, meni bi više odgovarala sit-down komedija. Sit-down komedija, evo vidite, to još nismo čuli. Dobro, a daj sad ovaj dio koji Marko sad tu naglašava. Šta je to sa tobom? Ti si čovjek koji je proživio Golgotu. Ne, bukvalno, nije bio tamo. Na gori ali lakše mu bilo da je. Lakše mi bilo, mislim da bi bolje prošlo. Aj počni od najbezazlenije bolesti koju imaš do one naj... Pa evo, kašljem već 3 mjeseca, nikako da prođe. I to ti je bezazleno? Da, to mi je bezazleno. Dobro, šta je bilo, evo recimo, iznad toga? Iznad toga, evo, imao sam vodene kozice. Dobro, a iznad još? Onda, evo, ovako ti ide priča. Imao sam vodene kozice, onda sam dobio streptokok na ranu od vodene kozice na kuku i onda sam ostao bez kuka. I sad nemam kuk, znači, eto. To je bilo... Nisam čuo kako je došlo do toga, ali uvijek me zanimalo ako nemaš kuk, šta je tamo gdje je bio kuk? Pa kost. Znači ostale bedrene, ja hodam na bedrene kosti zapravo. To boli? Pa boli, ali čovjek navikneš se, znaš. Dobro. Navikneš se. I to je od vodenih kozica krenuo? Da, dobio sam osteomelitis se zove. S koliko godina je to bilo? Sa 13 mjeseci. Sa 13 mjeseci je to bilo? Da. Kao klinac već? Kao dijete, da. Ali mislim, kad me žene pitaju, ja kažem Topovska granata, 91. Vukovar. Ali, znaš, kad pričam ovako ozbiljno s dečkima, onda baš kažem što je bilo. A u stvari s 13 mjeseci, a kako si uspio tući ljude? A već 13 mjeseci si imao taj... A s ovom zdravom nogom. Lijeva bolnica, desna groblje. Da. Nije kako nema kuk, onda ima samo bedrenu kost i onda nema lateralnih pokreta nogom, nego samo naprijed, nazad. Čovjek studirao medicinu 4 dana i već zna. Dobro. Ali to nije kraj. Ali to nije sve. Ako sad nazovete, slušam, šta je bilo dalje? Šta je bilo dalje? Pa evo, imam von Willebrandtovu bolest, to ti je pseudohemofilija. Znači, neće mi krv stat. Moram paziti kad se brijem da ne iskrvarim. Pa dobro, nije to baš tako. To je tip hemofilije, ali mene to su ono jače. Mene hemofiličar kamenom gađu, ali nećemo sad. Eto, vidiš. U Austriji. Bez ti njega onda kruhom, bez hemofiličara ne smiješ gađat kamenom, ne može umreti. Njegova majka je jako bila zabrinuta, jer je on mene pogodio u glavu i ja sam bio na rubu da mu vratim i onda
nisam sva sreća, ali... Čekaj, tebe je čovjek pogodio kamenom u glavu i nisi vratio. A kad je hemofiličar? A nije imao kruh, da imao kruh, on bi vratio. Dobro, uglavnom imaš pseudohemofiliju. Da, to je lažna hemofilija. Dosta toga na meni je lažno, pa tako i hemofilija. A to hemofilija, to malo pogrešno zvuči. Zvuči kao da voliš krv. Kao, pazite, on ti je hemofiličar. Vampir. I onako, mislim, šta nije to malo. Da ima neki drugi posle filija, ispred filije, onda bi bio već u zatvoru. Zato se ovo moje zove von Willenbrandtova. Čekaj, Vinča. Von Willenbrand. Koje ja imam bolesti? Ja imam kravlje ludilo. Ne, ozbiljno sad. Koje ja bolesti imam? Kakve bolesti? Pa ne znam, jel imaš neke... Trenutno. Šta nije bilo neka priča da si ko mlađi nešto sa epilepsijom? Trenutno sam morbidly obese. Jesi ti eksperimentirao kao mlađi sa... Šta si rekao, epilepsijom? Ali držali su me... Ne, ja sam imao fras. Kao mali, 3 godine su me oživljavali. Da. Ja sam pio dosta dugo tablete. I sad je... Dobro je sve. Ne, stvarno, to se dogodilo do 8. godine i onda govore da bi se možda moglo vratiti jednog dana, ali čini mi se da... Šta je to? Mi se zbog toga... Pa to je fras. Fras je kao početak epilepsije. Aha. To. I onda mozak je malo tu neke... Meni se čini mi se da mi mozak stvari jako dobro radi pod nekim pritiskom, možda i zbog toga. Možda ima neka... Ja mislim možda imaš napadaj. Je, hiperaktivan jesam. To mi je isto dijagnoza koja je... I sad vidim svog klinca koji je isto jako pun energije i... Mislim, on to zovu hiperaktivnost, nije sad bolest per se, nije to bolest, nego je to... Stanje, da. Ne može se liječiti, kako se zove, tabletama. Mislim, možeš mu dati... Imam ti ja tablete za... Ja sam imao samo alergije. Jedno vrijeme. Jedino... A čekaj, kako ti je faca? Na sve živo. Zašto ti je faca tako? Tad kad su me... Pa nisam imao nešto tako spektakularno. Je to bio požar ili šta je bilo? Šta? Zašto ti je tako faca? Je te konj udario kotu? A ne, neki se rode. Ne, pa pogodio ga kamenom čovjek. Pa ti ne slušaš. Tebe isto, Marko, pseudofilija. daj ti nama reci koliko je to bio kamen. Ne znam. To je bio kamenčić, razumiješ? Nije da sam ga mjerio. Pa nije bila stijena da me pogodio stijenom. Marko, koliko ti glavu imaš, pa to je... Kamen je morao biti barem... Imam glavu manju od tebe. Pa baš sam htio reći. A dobro, ja sam debeo, ti si bosanac. Dobro, nisi debeo u glavu. Jer znate da više... A je. Znate više da se ne smije reći morbidly obese? Joj, dobro. Znate to? Nisam znao. To su izbacili iz... bez afrikancije, to su izbacili iz upotrebe. Kao... Neko negdje je izbacio. Ja vidim u aplikaciji! Nije tu kod nas to na engleskom. Na engleskom. Nije upisan koliko imam kila. Ti brineš šta su izbacili. U San Francisku ne smiješ više reći morbidly obese i sad je Vinča zadovoljno. Ne obese. Kao on je morbidan u poslu. Morbidan i biz. Uglavnom pseudohemofilija sljedeća. To je ta bolest. Da, to mi je jedna od dražih bolesti. Ja. Nju baš volim. Baš voliš. Ali nekad se posječiš i kažeš ajde. Da. Znam se nekad porezati da vidimo šta će biti. Inače pa s papirom, uopće s novcem, papirnatim ne radi. Ne, samo s kovanicama. A kartica? Pa ko u filmu Steven Segala, on izvadi karticu samo... Prvo mi žena prvo brusi rubove na kartici, onda je mogu koristiti. Da se ne poreže. Više zvuči ko da oštri, ali dobro. Ne, ona... Ovisi kako je raspoloženo. Ne znam šta je brušen. Šta je bilo sljedeće? Šta je bilo sljedeće? Pseudonima. Pa ne znam, evo imao sam rak. To je šlagla. A koji rak? Ali da misli da neko pogleda... da misli da neko pogleda ovaj izvješćak gdje on kaže imao sam rak i mi... Dobro, vidiš da je preživio. Da, sad je smiješno. Koji rak? Imao sam non-Hodgkinov limfom. To je? I to, ja uvijek kažem, u području mezanterija 9x7 cm, ko naranđa izraslo. Dobro, da je lajče. Onda mi žena uvijek kaže, ti govoriš mezanterija, ni ne znaš šta je to. Di se nalazi? Malo iznad pupka. U stomaku. U stomaku. To je neki žalutani ili... Znači ja sam, bi mogao, možda ja nisam debeo, možda samo imam Hodgkinsa. A možda? Ne. Debeo si. Debeo si. Debo.
Ali to je neki želuca, rak želuca ili... Ne, to je limfni čvorovi. Aha. To je limfom. Dobro, ne znam ja. Da. Ja sam laik. I onda to si, koliko kemoterapija? 8 kemoterapija sam imao. Boga mi puno. Čekaj, što, je to 8 puta ideš? 8 puta 8 ideš. ciklusa. Svakih 12 dana. Da. Nije to 8 ciklusa, to je 8 puta išao samo. 8 ciklusa ideš. Jedan ciklus ti je 3 dana za redom. Moja baba je išla, ali nije 8, ja mislim da je manje. Da. A dobro, ja sam jači od babe. A baba je živjela i dalje. I ja sam živ isto. To je u remisiji ili kako se sad to... U remisiji. Rekli su mi kao 10 godina se ne smije vratiti i onda sam okej, kao. Da kucnemo drvo. Napred. Remisija. Nemoj dolaziti. A dobro. To je emisija, ja sam u remisiji. Da, ovo sad si remisija. Pa dobro. Koliko je prošlo od toga? Pa sad je 6 godina. Pa dobro. 7 skoro. Lako. Sad sam već dobar naš. Da. Mislim da. Pa dobro, evo, mi koji te znamo i sa nama nastupaš, znamo da o tome pričaš na stand-upu i da se često desi da ljudi misle... da ljudi misle da ti stvarno da laže, da kao možda, pa da je on nema, Nije, i onda kad kroz još nastup, kad to spomeneš ti 4 puta, onda neki iskuže. A gle, to što mi je noga kraća, 9 cm, to mogu pokazati dok se penjem na stage. A rak ne mogu pokazati. Da. A nema, tu su te nešto sjekli. Nisu. Išao sam samo kemoterapiju i zračenje. To je gadno. Sad, s obzirom na sve rečeno... Ali meni je to zanimljivo, to je, čovjek ima životnog iskustva. Čovjek ima puno životnog iskustva. Pa imao sam ja i 3 upale pluća kronične. A kažem ti da sve nabrojiš. Išao sam u osnovnoj školi, u 2. razredu osnovne škole sam išao na popravni. U 2. razredu osnovne? U 2. razredu osnovne. Mogu se pohvaliti da sam išao sam i u 4. razredu. Čekaj, to je zato što si bio bolestan ili glup? Zato što sam dobio, pa malo glup, pa i bolestan. Bio sam 3 mjeseca u bolnici zbog upale pluća kronične. I poslao te na popravni. Pa te, koliko si ti bio svog života u bolnici? Pa nisam dugo bio, šta sam. Jel imaš neke bolnice koje više voliš? Godinu i pol, 2, da. Po zagrebačkim bolnicama? Po zagrebačkim. I imaš li kategorizaciju, neka koja ti je najdraža, neka koja ti je... Meni je Mihaljević, recimo, dobra, s barakama, Fran Mihaljević. Ja sam tamo bio s upalom pluća. Je to Vukčeva zvijezda? Možda tamo, da. Znate šta je Vukčeva zvijezda? Tamo. Ja ništa sa zvijezdom ne priznajem. Ja mu donijem gajbu Heinekena na roštilju i bacio. Ne. Da, ti si bezalkoholno donio. To normalno da ćemo baciti. Vukčeva zvijezda je infektološka. Da, tamo sad. Jel to, Dominik, jel to Fran? Je. Znači, tebi je to najbolja? Ne, njemu prati, barake. Jer je meni najbolja. Znači ne slušaš. A meni je to najbolja. Meni isto najbolja. Ja sam ležio tamo. Ja Rebro volim. Rebro? Da. A nemaš di parkirat? Baš volim Rebro, ja. Ja imam invalidsku, ja mogu parkirati di hoću. To mi je super. Ja s njim nekad parkiraš na ove bez uvrede za normalne. Pa znam se nekad srame, ali znaš, kad nema baš na invalidskom. Ja poludim kad vas vidim da parkirate. Onda stanem. Kako nema mjesta na invalidskom, uvijek prazna zjape. Marko, a kako ti znaš da je on invalid? Pa ima naljepnicu na auto. A šta ti okolo čitaš naljepnice? Pa ako vidim naljepnicu... Ja kad vidim, ako slučajno izađe iz auta i parkira na recimo invalidsku, i ako vidim da je zdrav čovjek, ja gledam sam. Dobro. Znači moraš kad izlaziš, bolje ti je da si sav spigan. Ja tako radim kad vidim da neko samac parkira na ona obiteljska parkirna mjesta na... Pa to ja bi ga zadavio. Čovjek ima obitelj, ljudi, šta je vam? Pa ti ima obitelj. Doma ima obitelj. Možeš imati doma šta hoćeš. Ja sam vidio, doma imati vozači hitne su se parkirali, ja sam gledao u njih, ko bolje da neko umire. I nije bio gabrac, nije niko umira. Ja sam stavio, žena kaže ima tamo mjesto. Koliko sam ja radio da je imao sjedalcu iza. Pa tako da bi imao, ništa, on ide si po gablec. Tako da to su obično u Konzumu su plava mjesta. Čekaj, Rebro ti je najbolje. Da. Zato što je najbolja bolnica kao na glasu. Pa tamo smo glavu spasili par puta. Pa onda mi je to najdraža bolnica. Aha.
Igrom slučaja sam tamo. Vinogradsku ne volim ići, tamo su pijanci, znaš, to mi se ne sviđa. Dobro. Šta ostale? Merkur je kad bio na Merkuru. Nisam bio. To sam čuo da je skupo, izbjegavam tamo ići. Dubrava? U Dubravu ću ići sad operirati kuk. Aha. Ma onda možemo napraviti poslije, ako preživim podcast. Mogu recenzije raditi. Pa mogo bi bolnica, da. To nije za bacit, ima to publike za to. Recenzije bolnica. Znaš šta sam još sam ko klinac sam 2 puta jezik pregrizao. Išao sam šivati jezik 2 puta. Kako si jezik Pregrizao jezik, doslovce, ono, znaš. Rekla baka, da Bog da jezik pregrizao i... A zašto? Mislim, kako? Pao sam, jedno sam pao, jedan put me sestra s peći povukla za noge, znaš, ono. I kak sam... Za obje noge, i za ovu kraću i za... Da, za obje. I skoro me i za... Njoj je jedna ruka duža. Skoro me za sve 3 noge primila. Jel, Bože mirni, dobro. Da, lijepo bilo iskustvo, recimo šivanje jezika, to mi je jedno od dražih iskustava. Znaš, kad je teta, doktorica me posjela i rekla je, ajde ti sad primi si jezik i ja si morao sam držati jezik i baba ti ovak iglu zapikne i prođe igla kroz jezik i tu vidim je, znači prođe mi pored nosa i vidim iglu s okom, znaš. I ona ovako pusti iglu i krene se mami moje, pa šta je on radio da mu se to desilo, recite. Znaš, ja bih htio ispričat, ali ne mogu. Koliko mi je drago što sam išao samo kod zubara. Dobro, mene je auto pregazio. Tebe je auto pregazio? Je, u Njemačkoj. Zato ti voliš sad s autom ljudi. Ali samo me nogu polomio. Ja sam... Zato on ima para, on iz Njemačke lovu. Šta je meni bilo? Ja sam sam sebi skoro prste odsjekao. Udario sam sikirom ovak. Po ova 2 prsta. I samo sam slomio, nisam. A vi ima tu još, može se vidjeti. Znači tu pa bilo, ja sam se isto po prstu opalio tu. Pazi, tu imam od motike. Šta? Dobro, glavu sam to isto sam sebi napravio. Nije, to nisam uspio sam, to me... Čekaj, neko te motikom udario? Da, u glavu. Motikom u glavu. Pa kako te udario? Zato što se ja Švarcvald prezivam, to ti je crna šuma i čovjek je htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario. Crna šuma. Kako se, Marko, Dejan Novi vic. Ne, ja mislim da imam jedno 250 šalova. 250 šalova? Pa ja mislim da da. Na glavi imam ono. Frankensteinovog čudovišta. Da, aj malo se bolje držim od Frankensteina. Švarcen, kraj novog. Dobro, današnja tema je... A što čekaj, najljepši kolači. Zanimljivo je ovo. Meni je super, vi na radiju koji ovo slušate, vi ne vidite Markovu facu koja... Ali ne, meni je fascinantno, čovjek ima neke stvari koje nije mogao utjecati i onda da sam sebi pregrize još jezik, dobije motikom po glavi, pokuša si otkinuti ruku, to neka neozbiljno. To sjekiru mislim. To mi je stari moj kriv, znači ja se cijepa isto koji ti, znaš, nekad letve i stari došao, nemoj to raditi, lupit ćeš se po prstu. I to je to. Ja gledam staroga i kažem neću i dum. Ne, ja sam poznavao ko klinac, često klinci koji su imali neke zdravstvene, a ti si imao već ko klinac, znači to sa kraćim kukom, su često znali biti 6 put luđi od onih koji manje riskiraju zapravo. Ja se sjećam, u Banja Luci smo imali smo klinca koji imao one staklene kosti, lako pucaju u kosti, on je sve živo lomio, da, ali on jedina budala od nas sviju koji na 3. katu izvana je visio na balkonu i sva sreća nije pao, ali su puno, iz mog iskustva puno skloniji riziku. Ovaj dečko kojeg sam isto poznavao, hemofiličar, on je bio agresivan, taj hemofiličar, izrazito je bio sklon svađi, da te provocira, da ga provocira tučnjavu, a za njega je 6 puta opasnije nego za mene. Jesi ti isto bio takav, zvuči ko da si bio malo Ne, meni zvuči kao da bio normalan čovjek. Pa gled, bio sam divlji, ali šta ja znam, ne znam. Meni to sve normalno bilo u to vrijeme. Koliko si puta tukao u životu? Pa ne znam. Nisam to broja. Pa bilo je.
Jednu Mislim stvar, da nije, ne bi sad volio tu, ne znam ko to sluša. pa slušaju, Niko ne brini. slušaj malo ljudi. Ono što ljudi ne znaju o Franu Švarcaldu, što sam ja saznao, a to je da je radio skečeve za Z1, ako se ne varam. Ne, to je za OTV smo Za OTV. To je bilo prije 30 godina. Radio je skečeve čovjek. Prije i mene i tebe, što nismo bili u planu. Ja sam radio skrivenu kameru prije nego što je on skečeve radio. Ja sam sakrivao starom kameru prije nego što se ti bavio s tim. Ja sam. I samo ću to reći. Da. Da, a reci kako je to izgledalo na OTV-u snimanje skeča. Znači to je bilo, da li je to bilo, je to bilo prije večernje škole ili u tom dobu, ili poslije? Ne. Pa nemam pojma, ne sjećam se više, da ti budem iskren, ne znam. I kako se izgledalo? Znam da su nam plaćali u pivama. Kužiš. Da, dođeš tamo i imaš pive i to je bila plaća. Nama je to odgovaralo i onda smo snimali. Gluposti smo snimali svakakve. Uzeli smo, ne znam, čovjeku Dobermana i onda smo otišli u Maksimir i nekog natjerali. Kao, možete samo pričuvati psa, dijete mi je u park otišlo, ne mogu sa psom. I onda bi došao vlasnik psa i nahuško pesa u biti da laje i... to je moj pas, znači, onda laje, onda ovaj se podere od lajanja i ljudi, naš, se useru i tak, svakakve gluposti smo snimali. Ja sam sinoć sanjao da sam bio na koncertu i da je Kanye West doveo 500 Dobermana. Evo, baš se me sad podsjetio za san. Dobro, a čekaj, recimo, daj mi ono ispričaj kad te prepoznala. Pa snimali smo, da, kao, pa to je bio glup skeč, bilo bez veze, ali snimali smo. Ali ispričaj kako izgleda skeč. Bila ideja. Dobro, ovaj sa Dobermanom je baš bio ono vrh inteligencije. Ma gledaj, nismo mi nahuškali Dobermana čovjeka, nego da je dao direktivu pesu da laje, ne. Pas počeo lajat ko lud, nije ugrizo, nije ono napad bio, nego da laje, pa se ljudi prepadnu, kužiš. Dobro, a ovo? A ovo to je bilo kao snimanje, bila je neka zajebancija, kao ja imam karton na kojem piše skupljam sredstva za vlastiti bazen. Bez veze, znači isto glupa ideja. Nije glup, meni je dobra. Dobro. I onda sam hodao tam po Dolcu s tim kartonom i kao žico lovu ljude, ne, kao da skupljam pare za bazen. I onda došla frendica iz osnovne škole i znaš, vidjela me tamo, pa kaj radiš ti? Ja rekao, pa skupljam novce za bazen. Rekao mi je stari, ako skupim 300 maraka, da će on dati ostatak. Ali nije ga briga kako ću zaraditi, evo ja sam ovako odlučio. I onda je žena otišla doma i zvala ljude iz osnovnjaka da sam ja na teškim drogama i da mi treba pomoć. Pa za nisu gledali to na televiziji poslije? Pa to je bilo na OTV, ne znam jesu to prikazivali uopće, taj skeč. To je bilo tropa, ono. Morali smo to snimati. A koji ti je bio najbolji skeč koji ste snimali? Najdraži skeč mi je bio kad smo snimali, uzeli smo ti 2 vreće pune granula od stiropora. Dobro. I isto tam pod zidom smo ti tražili ljude ispred dućana, i stričeke bi mi pričuvali samo ove vreće, sam da odem u dućan da ne moram to nositi, znaš, u dućan. I onda jedan ode u dućan, a dvojica obučeni ono, ko klošari, dođu do tipa i, znaš, puštaju ovo, spika kao. I onda čovjek, nije to moje, rekao, puštaju, to je najnovija droga sintetička, puštaju, nemoj zajebavati stari, imaš robu, nećeš prodati. I onda navlačenje. I nije niko htio prodati. Mi smo to snimili, 15 ljudi smo uhvatili, niko nije htio se od tih vreća. Neće, tuđe je prodati. Ne. Bravo, pošteni ljudi. Danas bi otišla. Ali većina skečeva je da negdje ode. Jesi primijetio? Da, mi smo voljeli odlaziti. Da ostavi nešto kod ljudi i ode. A misli, idući skeč, evo dijete, mi se ovo pričuje. Joj, da. Jer ja sam isto radio, bio skrivene kamere za RTL, ali moje je još gluplje od tvog. Ja sam se trebao smijet. Ja sam se kao trebao smijet. Aha, da zaraziš druge smijehom. Kao da zaraziš druge smijehom. Ono zima, ne može biti gore. To je bilo prije covida. To je bilo prije. Sad više zaraziva druge nije smiješno. Uglavnom... Vidiš, koronu nisam imao. Nisi? Nevjerojatno, da. Znači, nećeš ti ono što svi imaju, ti baš trudiš se. Neću. Ono... To je za papke. To je za papke. Da. A reci nam, zapravo Marko, imaš ti pitanje? Ne. Ti si taman zaustio, pa onda... Ne, reci nam... Ništa idem ja onda. Da, idem. Ništa idem. Ne. Reci nam, ti živiš u Zagrebu cijeli život? Da. Da. Rođen si tu prije koliko godina? Prije 47 godina.
Koliko? 47. 47 godina. Ja sam 76. godište. Pa čeče, ne izgledaš to, mislim, stvarno, evo, ja bi ti ne bi dao više od 40. Pa gle, ja sam puno ležao, znaš, pa sam očuvan. Jednom ga greškom u frižider stavili. I koliko imam šalova, znaš, na glavi, to ti ko botoks, znaš, sve mi za koža mi zategnuti. Tako da sam stvarno Čekaj, izgledaš ti ko šalovi mačak. po glavi, ono. A ne vidi se to. Imao sam tu. A više ja imam tu, gledaj ovo. To sam ja udario krevet, mi se kod djeca bacali na krevet. Znači, popneš se na jednu stranicu i onda se ovako bacaš. I mi djeca se bacamo, a ja pošto sam uvijek bio malo višlji, malo sam se još jače odrazio i u drugu stranicu kreveta direktno ovako. I onda tu ono, krv sve, i onda su me vozili na hitno, pa su me šili i tako. Da. Tebe su šili, meni je sestra postavila nogu, okino glavom o komodu, nisu mi ni na šivanje slali. Ostao ožiljak. Stvarno. Ja to imam crtu. Mislim da mi je tu. To je Bora. Ili je tu, ne znam s koje strane. Kako izgleda crta? Crta je ono tamno ljubičasta. Kako izgleda crta? Ne, kako izgleda boja? Dobro, Kupo sam si, peć sam si na glavu srušio. Dobro. Išao sam imao tu doma kaljevu peć, onda sam se dizao, ovako se primio gore kapa, visoka peć, onda sam se dizao i onda kako sam se digao, to je puklo sve i palo mi na glavu. Ti si kao vježbo da budeš jači. Da, to za 16. rođen napio sam se bijeli. Moj sin je to sad, mislim nije kalju peć, ali komodu je na sebe. Isto mi to ovako ostao Žikić. Mali Scarface. Da. A eto, djeca su ja njega razumijem, ja se isto lupo glavu i to je... Nego se vratimo tu, znači 47 godina, znači nema šanse, ja ti nikad ne bi to dao. 47 godina. Ne bi nije. Znači sad će 48. Da, 48. Dobro, ti si baš star. Ja, Ti si stariji čak računa. od Marka. Ti si čak stariji od Marka. Koje Ja si sam mislio da godište? niko nije stariji od Marka. 82. 82. Da, ja sam stariji od Marka. 6 godina si stariji. Marko, ti imaš 42 godine. Jedno. Kako jedno? Pa čekaj, ako si rođen... Vi si ti matematiku učio. Koje si ti Pa išao? čekaj, koje godište? Reci koje, sad 2024. Ti imaš 42 godine. Ne, imam 41 godinu. Kako imaš 42? Rođendan mi je u 8. mjesecu. Pa to je uzeo si sad 43. Evo, bože, bolestan glup. Jesi ti ušao u 43. ili izašao iz 43. To tak bih. Ti izgledaš kao da si izašao iz 43. Ako ćemo realno. Ok. Htio sam ti reći, u Zagrebu, dakle, živiš cijeli život i negdje si uvijek oko centra, kako sam skužio. Da. Kvatrić. Kvatrić. Da. I reci mi, koliko se tebi Zagreb promijenio od, znači, kroz ono stanovništvo? Jesi znao neke Srbe, recimo, 70-ih, kad si rođen i 80-ih? Kad sam Jel bilo Srba u tvojemu okruženju? 4 godine. Jesi... sa 4 godine, ja kad sam imao 4 godine, ja sam... Nije već onda- 80-te, nego 80-ih, ne 80-te godine. Ti si rekao 70. Rekao sam Rekao 70. 70-ti, pa sam se ispravio 80-ti, sam rekao. Pa bilo je Srba, šta ne bi bilo Srba? Ne kužim pitanje, mi nije jasno. Ne, hoću ti reći kao, koliko se promijenilo, jel imaš reći da ih ima sad manje ili ih više? Pa nisam nikad broj Srbe, jeo. Znaš, sad ja mogu. Nije čovjek stigao. Ako se tako sviđa rebro, brojio si ti. U boli. Ne ti živu glavu izvuko da ih nije bilo. Ti sad vidiš, recimo sad se mijenja kao struktura postaje metropola, ima puno različitih nacija i kultura. Jel misliš da je Zagreb izgubio onu čar koju je imao tih, recimo, 80-ih ili, ne znam, evo, kad si ti odrastao? Pa nije, kak mi je izgubio čar? Pa ono, znaš, kao neki pat sa tim starim Zagrebom, one slike Zagreba, gle, ono, sad evo i nama je otišlo, ako su sad proglasili kulturnim dobrom, pa sad valjda se ne smije mijenjati naličje, ali puno je ošlo tih poznatih zagrebačkih, kako bi rekao, prepoznatljivih iz grada i, ne znam, Salon, nema ga više, jel tak? Pa sve se mijenja, Kulušića nema Lapidarije. Da, nema Jabuke, jel tako? Nema, da. Jel ti to malo ti malo to teško pada? Jedino Srba ima. Da, jedno Srbi su vječni, ono. Hajduk i Srbe žive vječno. Je vječno, da. Koliko ti je to je ti to teško pada ili si kao prigrlio, pa okej, idemo
nešto novo. Pomirio sam se s tim. Znaš, sve to Borg, we will be assimilated. Da, Tako da. kužim. A recimo jesi išao... Mislim da je to sve normalno, pa mora se mijenjati ono sve. Ne može sve ostati isto cijelo vrijeme. Da, bilo bi možda dosadno. Kužiš, da. Ustajalo. A jesi išao u ova kina, ne znam, stara? Išao sam u Partizan često. Ozbiljno? Da. A gdje je on bio za mlađe gledatelje? Na Kvatriću. Baš je bio na samom Kvatriću. Jesi išao u kino Mosor? Jes. Jesi bio u Ludoj kući sad skoro? Jes. I kako ti se čini? Jesu dobro oni to uredili? Pa jesu. Pa dobro, nije se to dalo puno ni napraviti što. Oni su počupali stolice tamo i stolove stavili. A ja sam vidio po slikama da su uložili. Da je to bilo praktički krov, sve novi sve. Pa dobro, ne znam za krv. Da je bilo neki požar tamo ili nešto. Dobro, ali koja bi tebi bila najviše promjena Zagreba, ako već, da sad rekapituliraš u kojem smjeru se promijenio? Pa najviše promjene su ovi tramvaji veliki. Prije su bili manji tramvaji. Ozbiljno. A nije to bezazleno, ti ovi tenkovi što ih je Bandić dofurao, oni baš ruju ovu cestu. Ja sam jedno kratko vrijeme živio na Maksimirskoj i ne možeš spavati od njih. Pa ne, to imaš osjećaj da je potres cijelo vrijeme, svaki put kad tramvaj prođe. Znaš ti je živio iznad tamo gdje si ti držao kafanu? Iznad žirafe. Iznad žirafe, onda si blizu mene bio. Da. Da, i onda je morali su se preseliti tamo, zamislite. Zbog tramvaja. Pa zato što lupa. Da, nismo ako nisi Tamo navikao... moja supruga bila trudna. Bilja je bila trudna tad sa malim Nikolom. Je. I Zetu je prijetila da će leći na tračnice u 8. mjesecu trudnoće. Ako to ne zaustavi, jer kad idu u spremište, to se zareda u vrijeme i kad izlaze. Znači u vrijeme kad bi čovjek ili zaspao ili još prije buđenja, i ne samo zvuk, nego vibracije, doslovno se trese. Moj stari stalno govori da 14-ica ima 4 kotače. Ona najviše trese. On zna koji tramvaj prolazi. U tome se kuća trese. A ovo je 7. Tako da. Jel ti je žao što nije nikad izgrađena ona trasa famozna tramvajska po Heinzlovoj? Je li tako? Po Heinzlovoj trebala biti. Pa na sve strane treba tramvaj ići kao. Bandić je svašta običavao, koliko ja znam, i po Heinzlovoj. Jer Heinzlovoj kao mene i zapravo ostavljena... zaboli kod tramvaj ide imam auto, znaš tako da. Dobro, ima dobro auto. Passat. Znaš kakav je? Neki dan bio kod mehaničara i on ima parkiran neki BMW karavan. Sve električno, stisneš, samo diže se. Električno sjedalo. Ne. I koliko je prešao? 270.000, ali nešto motor, kaže. Sad već drugi put popravlja. Ali dao bi on njega za 14.000. A dobro, bitno prozori se dižu, ispušte. Pa ja, a znaš kako lijepo izgleda? Koliko? 14.000? 40.000 eura. 40? 14. A čim ga on daje za 14? A 2014. Godište. Malo mi je to, a? Ja sam rekao, ja ne bi dao više od 10. Pa trebaš vidjeti šta je s tim motorom. Ma ko zna to, čim motor, ovaj ga prodaje, za bud zašto. Meni je to sumnjivo. Ne znam, evo ti s tim imao problema s motorima. Nisam. Ja sam imao Škodu, sam Škodu prodao Frendu, onda je Friend nakon godinu dana otišao na autoput i razletila mu se mašina na tom autu kad sam ja prodao. Pokušao se ubiti Frenda. Ali se taman tempirao godinu dana kasnije da nije sumnjivo. A moraš znaš... Ko zna, možda ga nije održavao. Nije. Eto. Nije. Pa šta oni očekuju da taj auto, da ti ne moraš ništa ulagati u njega? Moraš. Evo, Marko je meni htio Forda prodati. Nisam htio uzeti. Kaže, kad sam vidio kako je vozio. A šta imaš od škole? Jesi ti neki fakultet upisivo, završavao? Ja sam ti završio školu za primijenjenu umjetnost. Dobro. I dizajn. I onda sam išao godinu dana. Pa kao znam, da. Mislim, mi smo tam više pili i pušili travu nego što smo crtali u te škole, barem ja. Dobro. Poslije sam išao na povijest umjetnosti i etnologiju na filozofskom godinu dana. Biti prije toga sam išao na šumarstvo, zato da ne izgubim prava da mogu ići raditi. Tam sam išao, 4 dana sam bio na šumarstvu. Onda sam bio na filozofskom, onda sam na kraju, sad prešao sam na računarstvo
I onda se to krenulo, ostalo mi je, ne znam, 8 ispita, onda sam dobio rak i onda sam odustao. I oni se nisu smilovali da ti daju. Htjeli su mi uzeti, znači nisam platio godinu, jedno su mi htjeli ovrhu stisnuti, ja sam napisao pismo, ovo je možda moje posljednje pismo. Ako bi mi izašli u susret i oprostili mi dug. Koji si ti kralje? Da. A šta, moraš se znaš iskoristiti, šta ti život pruža. Čekaj, imaš dvoje djece. 4.500 kuna, ono. A dobro, da. Nije to. Imaš dvoje djece, Da. ženu, gdje si ženu upoznao? Ženu sam upoznao u Pragu, na maturalcu. Aha. Znači rano jako. To je jedna tužna priča isto. Njezin razred je, ja sam bio razred iznad njih, znači stariji, Ona godinu isto iz dana. Zagreba i to. Da. Dobro. Ona je iz Novog Zagreba. Ja sam nju iz predgrađa doveo u strogi centar. Tako, ti sad imaš jasnu distinkciju između Zagreba i Novog Zagreba, što ja pokušavam objasniti ljudima, ali evo, hvala ti. Od jednog starog purgera. Iz Purgera? Jesu. Starog purgera. Schwarzwaldi. Dobro. Da. Da. I upoznao si ženu u Pragu. Da, njezin razred je mene vodio na maturalac. Aha. Platili su mi da A što idem s se njima. tvoj razred nije htio? Ne, išao sam ja i sa svojim razredom. Aha. Ali ovi su htjeli da idem s njima, kao, jel... Popularan. Pa zapravo, zato što sam bio dosta zabavan, pa su htjeli da ih tam zabavljam. To je bila jedna priča, a druga priča je bila da sve bolesti idu na mene, pa su me umjesto talismana. I jesi se u Pragu otrovao alkoholom? Jesam. Znači, ja sam ti ušao u autobus i vidio sam ženu svoju tamo sjedila, imala je cijelu kosu pod tenicama. Znači. To nije to Ja nju nisam Black vidio, face. ja nju nisam vidio do onda je. Znači, nisam uopće znao da on jede u našu školu. To tad je Cijelu nisi školu vidio. sam znao. I sjeo si odmah pokraj nje. Ne, ovak sam gledao, ona je sjedila s frendicom, ja trkam ovog frenda, kažem, to će mi biti žena. Ozbiljno. Znaš, da, bez Uči zajebanci. ko u filmovima. I otišli Ono mi, i romantično. sad pazi, mi odemo u Prag tamo, uđemo u restoran i ja divlji, skroz. Ja kao nju barim, znaš, i sad izlazi ti frajer. U restoranu smo sjedili tamo u hotelu, izlazi frajer u japankama, krvava pregača, majica poderana, znaš, fura, ona kolica sa hranom, znaš, gore pohani šnicli. A pored nje ti bio akvari s ribicama. I ja gledam te pohane šnicle i rekao, šta je ovo, ubiše šniclu, jebate. Ja dignem šniclu, znaš, i dignem prema svjetlu, vidiš, žarulju vidiš kroz šniclu, znači, pohana šnicla, pa vidiš kroz nju, jebate. Ja kažem, ja neću to jest, to je neko ubio, znaš, isto ko batinama to. I ja ću ribicu. Ja pored nje, znaš, ja sam zapravo htio pored nje doći malo, znaš, da neke pitam. Mislim, tam ja gurnem ruku akvariju, ja nju pitam šta ima i ova poludi. Ti će pusti ribice, jesi ti normalan, znaš. Ja rekao, dobro, nije prošla fora. Pa ti žuješ živu ribu, bog te. Pa ne bi ja nisam mogao uloviti. Znači bi, ali... Dobro i... Tak su se upoznali, tak je krenula Isu, priča. Bože, predobro. Bila je neka grupa. Čekaj, ste se tamo zbarili, kao... Bili su ti, ne. Ne? Bili su ti neke švabe na 3. katu i on se ja hodao po hotelu, Nismo imali više za pit, ja ti njima upao u sobu, znaš, ja kažem, was ist das? I naš cijela galama nastala, je rekao, mi smo iz ratnog zahvaćenog područja, nemamo ništa pit, znaš, mi dali litru vodke, jebate, sam da odem. Ja uzeo vodku i dole ni štenge, još sam onda mogao po štengama hodati. I evo ti sjedi moja sadašnja žena na štengama, ja stanem, hoćeš pit, hoće, i sad ti mi neki počnemo pričati. A ja već bio u cugi, I neko se zadere, ide profesorica, Ivančica se zvala. Ide Ivančica, ide bježite. I ja njoj kažem, daj ti malo pridrži, ja ću doći poslije. I botko ju uvalim i pobegnem, znaš. Baš sam bio gentleman. A kako ste skrenuli, to me zanima. Kako ste krenuli nakon toga, šta? Si bio uporan? Pa bio sam uporan. Vratili smo se nazad u Zagreb. I ona ti je tam furala neku kapu imala. Partizanku neku. Mm-hmm. Ja sam tu kapu našao u pušioni, u vatri, u primjenjenoj. I pokupio sam. Znao sam da je to kao ja sam mislio da je njezina kapa. I onda sam se sreo ispred škole. I ja joj kažem, naš sam onu kapu tvoju doma mi je, ne. I ona je mislila, sad ja ću ju zajebavat, neću ju to vratiti. I svaki se stala, znaš. I šta ćeš ti s tom kapom? I ja kažem, pa vratit ću ti, šta ćeš, znaš.
I onda je bilo glupo kad je tako reagirala i onda je rekla kao ja ću tebe na pivu sad, ja ću te voditi na pivu. Ja kažem dobro, sutra dođi, donesi kapu i ja dođem sutra dan, njoj na odjelu, ona na grafici bila, vratim njoj kapu, znaš, i kažem idemo danas na pivu, ja ne mogu danas, sutra ćemo. I tak 4 Ti dana. uzmeš kapu i kući. I 4, znaš, tak prođe 4 dana, ja dođem 4 dana i kažem, pa dobro, neću, meni glupo sad, neću više dolaziti, znaš. Imam ja neke kriterije, kao. Kao. I ona kaže, ne, idemo danas na pivo, ja kažem, dobro, pa koliko imaš love? Kaže ona, 2,5 kuna. Ja rekao, ne kužim, pa kaj, nećeš niš piti, sam ću ja piti. I nisi se dogovorimo, došao još jedan friend i dogovorimo se. Ona je tebe pozvala na pivu. Pa da. No, pa zato sam ja njoj pitao šta ti... Dajte jedno pivo i 2 slamke. No, to je ljubav na prvi pogled. I onda smo krenuli žicat po školi. Ja sam ti nažicao 98 kuna, i ove drugi su nažicali 60, na kraju nas 15 otišlo pred dućan, gitara, pive, sendviči i fešta je bilo. Znaš ti šta je to bilo ta 98 kuna? Da. Ko danas, 98 eura. a nije baš. Pa, nije baš Prestan to. se ljuljat na toj stolici, strah me, razbit ćeš se, glavu ćeš razbiti. Neće razbiti glavu, ja sam jednu savija tako. Ovako, pa neću ovako. Na njega se kači. Na njega se kači. Pa predobra priča i sad evo imate 2 predivne djece, šta imate? Mislim, lijepe su one, ali da. Aha, 2 curkice. Cure. Koliko imaju godina? 17 i 14. Pa to je sad već, znači, tinejdžersko doba. Gremlini, da. I kako se nosiš kao jedan otac opasni sa djecom? Fenomenalno. Jel ti dovodi One- od 17 već neke dečke? Ne. Ne. Ko je dečki? Zabranjeno je. Jer ja imam 2 sina. Nije, nemam ja s tim problema. Ako je, znaš, Ako je normalan, nije. da. Šta mi ćete dovede? Ako nema, znaš, bitno mi je da nema rinčice, da nije invalid. Da nije Srbin. Mislim da smo vremenski, jesmo dobri? Ne čuje on mene, se Dominik, isključio. on se isključio. Pokazuje mi, samo nam lajka. Hvala ti, Fran. Ja nisam planirao da će ovako biti o njemu, ali... Pa, zanimljivo je. Toliko Ti je si bilo počeo zanimljivo. pitat ono, šta? Ne, ja sam samo htio uvest ljude u priču. Ja sam počeo, ja priznajem. Do mene je to zanimalo. Ono. Ali toliko je bilo zanimljivo. Ja bih volio da nam opet nekad dođeš ako ćemo snimati. Ćemo snimati još dalje. Šta kaže? Dobro, ako budeš... Ako budem živ, ja ću doći. Evo. Nisam to htio reći, ako budeš u blizini ti ne vrati, I sad a čovjek ako si živ. A sad čovjek živ i mi ga ne zovemo podcast, ljudi misle, nije više živ. Zovu ga u podcast. Nema više ni podcasta, niko. Nema više nikoga podcasta, da. Evo, ja bih možda samo za Ček zaključak. sekundu, jesi imao kad neku prometnu nesreću? Ne. Eto. Ali sa mnom sad Mašallah, ide na Nisam, nastupe. ali i da, idem sa Vinčom na nastupe, ja već vidim u bliskoj budućnosti. Biće i to. Da, Crtica na krevetu će i za to biti. Zato Vinča i to i na tebe navlači. Ono. Bila je prometna, bili su Vinča i Fran u autu, jedan Vinči je nije stradao, drugom nije ništa. Aj, Vinči pogodite nije ko je ništa, to. Vinči nije ništa. Ja nisam Dobro, moja djeca stalno meni govore da mene ne može ništa ubiti, a samo da me osakati. Tako, što te ne ubije, me dobro za osakati. cijeli život te sakati. Eto, hvala ti, Fran, na zaista ugodnom razgovoru. Hvala ti, Marko, na pitanjima. Hvala vama, dečki, na pozivu. Da, i eto, Eto, gledamo hvala tebi se. Vinča na... Na čemu si meni? tu? Što Što si si tu? tu? Što postojiš. Hvala ti, Vinče, što postojiš. To je bio Ispunio podcast kadar. Ko to tamo priča. Ja sam Goran Vinčić. Marko Dejanović. Pa ajde kao pričamo sad. Emisija je sufinansirana sredstvima Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.